Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubor baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kini gilong ki jingpen bena, naga Health and Family Welfare Department, kabayadei bat COVID-19. Hado shibaje menski mentakasni. Ki kes ki batamai ki bangiyo mentakasni ki long sanpuai napo East Coast Hills kadnyo pada kini kadnyo nyawat ki dei napo BSF iway napo police lai ki dei ki armed forces but nrew kidai na kiway. West Garo Hills Katsal paro kidai na po BSF. West Jaintia Hills Iway Ribhoy District Katkandai Armed Forces Katsam but kiway Sao ki active cases borok kelum lang hadu menta kilong nrespa saupo nagini nrespa saupo sauspa khandai fufra kidona po East Coast Hills pan nagini sauspa khandai fufra chispa khandai fusau kidai na po BSF aspa safulai kidai kiway but napo ki armed forces ndrefuai. West Coast Hills Sun Ribhoy Nyofo West Jaintia Hills Kadnyo East Jaintia Hills Kadnyo West Garo Hills Arfkhandai Southwest Garo Hills are South Garo Hills are but kibala recover mentakasi kilong hundreungut san kidai na kiway but iway na po BSF ti kibala recover hadu menta kelum lang baro kilong laispa saupusan but kibala klad no kilong san tes kibang ilafa hadu mentakasi arbaje mensingi kilong live khandai hajar newspa prafuar pada kini kibalong negatif hadu mentakasi arbaje kilong live fra hajar sauspa khada kites kibang indang api ki report hadu mene arbaje gelong lifespa prafo ki breu ki barung sapo ka jala ka jongi hadu mene arbaje mensngi kilong arfsan hajar nyuspa nrefunyo kini ki bari kawa kini nreungut iwe na BSF put kiwe kidi segi 5 kidi others mo na po East Coast Hills na East Coast Hills tomo na kini ki sanpui tli kes ni on East Coast Hills kanjo ki berkawa lai na ki bayo kidi ba lai kidi na armed forces we di traffic police lai kidi ki health workers iwe na migrants contact we di vendor bodi jingdi hapo police bazar but ye ini lalap apor bulet kum ke influenza like illness man phachek iladi hagawai ni ki hospital hangni apo nongba jungi tatagari woodland hospital but phai I paresh por Nazareth hospital but ke sample la test por migrants iwe dei returni but nyo gede ki BSF West Garo Hills Khatsao Baro Kidigi BSF
West Giant Hills udah khun jong wei ni kiba na wei na jong wei na kibalong positive ribhoi kilong khat khandai khat san gidi gi armed forces hapo cantonment hang the lai gidi gi returnees iwei na po bernihat cluster kini containment area berkhot na do basdang sya tu ka lockdown but hapor ka lockdown bungi declare kilong kumba aku patrik hadu fatali hadu menin ga negara report mo aku fatali ki jaka but mentang ila withdraw ngila lift ki tu containment kadai haki shpau tali ki jaka but ki barang sa menta kilong khatpra nagini khatpra artli bangidang kumju kumakalang nado mansya kadai umpling BSF campus pat kamopat BSF campus kini kiwi ki jaka pada ngila penlong iki kumki micro containment area kamot ngila redemarcate jaga jaka ngim khang surok e maybe kala penlong tang namantai kitu gieng dan ni ar lai gieng tang kitu jaka ndai kamdan chu tu ka ba ngi khang ni surok ngi khang snan ni ka snong ngi khang kamdan chu kita shlong ni bro chu kani hapo shlong mangila mo kiwi ki jakaru kani ka order ka badai namanta kani ka micro containment area kumno ko bakin declare kini ki area kum ki micro containment area katuro ko ami menen napo health and family welfare department mo